Ngiyabingelela abantu balabekho enkulu yakuthethela uNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela abaseduma besabe angifundele umthandazo wesabathi Nkosi Nkosisi. Esandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo sekumbuzo yezizukulwane. Sekumbuzo yokuzila. Ikumbuzo kaNkulunkulu. Ngino Jehova Nazaretha isizukulwana Baada Nkosi masipostela amen. Ngiyaphinda ngiyabingelela abantwana baNkulunkulu. Bengithi inkonzo ngizoyinika omunye wabefundisi kepha ngabona ukuthi manje niwamba niphatheke kabi ngoba manizwe izwi lami niyaphila. Namhlanje sisemhlanganweni waseKhenani. Mhlangano uvalwa amahlandla amabili ufike uvalwe phezu kwentaba yomhlangano bese uzoqedelwa la ekhaya uphinde uvalwe nakhona. Inhloso yami ke ubani wonke umuntu asithole isibusiso. Elithema ikhishwa ibusiso entabeni iKhenani. Bathi mayinikwa zona wakhangeza ngezandla ezivuzayo zawela phansi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje uyihlanganisa izandla ibusiso mayinikwa ayimukele ngezandla zombili ayisebenzise ikhala lakhe. Ngelinye ilanga kwakuyizo lezikhathi fanele uphume umhlangano wesikhathi samkhulu inyanga izulu. Sekhona inxushunxushu ephakameni. Kwase ukuthi
khulu ilanga nobaba mkhulu ngoba sasishayela isikhathi sokuthi umhlangano uphume uye enhlangakazi kisho umkhulu inyanga yezulu kodwa wangakaphumi lo mhlangano sathi dizeleka nje ase umkhulu nobaba mkhulu beye enkosini endala yamaqadi athi ayiphuthume yakumkhulu inyanga yezulu yomtshela ukuthi ulindeni ngabe ukhipha umhlangano manje wabe seyake yabisiyake inkosi yamaqadi yamtshela ukuthi baba kade kufike ubaba mkhulu nomkhulu ilanga bathi ngizokutshela ukuthi ulindeni kubisathi sokuphuma umhlangano wenhlangakazi sesishayile wabe seyithatha-ke into zakhe umkhulu inyanga yezulu wawusuphuma-ke umhlangano ngoba la masila sisendaweni enkulu sila umnazaretha abamukelwa khona sila emaqadini niyabona la esashawa khona izulu ilona thempeli likamkhulu inyanga izulu lokuqala esuke ePhakameni bengeke libe namandla lelazulu beleyoyenza nje lento yalo kodwa bengeke kwenzeke lutho nje wangezekanga lutho nje bese tweswe thina inkosi ayithuwe wethu savuma savuma saletwala linguphila wemphefumulo yethu indlela masipila siphila noma sifa
bantwana bakaNkulunkulu ngisukana ukubonga isibili enaba naso sobhekana noSathane hlasisuka la siye eKhenani kwakukhulu kunzima kodwa ngiyabonga ngoba niwe naso isibindi yabona ngoba isibindi ukukholwa kuyabaleka kuwe fanele ube nesibindi sokholo uyithande into mawuyenza ngeke abaleke ushembe kuwena mayikunjalo kodwa mawungenazo isibindi ushembe uphila baleke kuwe ngoba ushembe athanda amagwala thanda libe nesibindi bese nikholwa ngeqiniso obelwa ngayo yonke indlela uSathane ukuthi lolu hambo lubhuntshe wasaphuma kuhle la ekhaya sahamba kuhle la ekhaya sinethemba wasijikela nje endleleni uSathane waqubuka isifihlo ngotshwala wada kasiqede kodwa wangelula ukuthi asiqede ngoba la ethi yosiqedela khona ila mhla esuswa ekuphakameni afike agoba khona amadlangala lapha kulomuzi kunyanga izulu okuyena wazi yonke imali yezulu owayekwazi ukuthi mawukhuluma ngezulu uzobeka izulu ukuthi uhamba kuyena bese uyena okusizayo lana yeleze ukuthi ubala lihlangene naye umnikazi walo owayelithumile angazi lasala limezana kodwa ngiyafisa ke eNazaretha ngoba phela ayikwazi ukuthi ngathi ifike la ihambe izifike la inyathele la sinyathele khona engekho okuthina ohlangane nezitha ngiyacela ke eNazaretha mangabe wayekhona okuthina ohlangane nezitha aphenduke isikhathi sisekhona lento ekaNkulunkulu ngeke kuyenze lutho niyazi ukuthini mangabe sihamba singamakholwa uSathane usuke ngekho kude nathi usuke la eceleni kwethu futhi uSathane ugqoka njenganathi kuze singamxwayi wakonke okubi okwenzeke bandle
abaprofeti labantu mangali kepha batshelwa yinina engingazike ukuthi enisweni kwenza kusuke kwezinjani ngoba phela anineliswa yini lokholwa esikukhona la ongifundela kilento Hebrew 10 verse 35 verse 12 Tina inkosi ayijwe Emulo yetu savuma savuma sale twala twala si Nazareta leli la kaShembe ilikhulu inzima funa imisele mawuzoyihamba ngoba uShembe bayiselikhiphile usuku lokuthi uyaphuma umhlangano alisheshi lokukhinana ngaba kunodaka ngabe liyami ngabe liyashisa guqubele khithikile kuyafana mase kushiwa wathiwa usuku mhla ka5 awushithi mhla ka5 ube mhla ka6 sefanele wena ke uyimisele uthandaze ukuthi uNkulunkulu akuvikele emkhuhlaneni malina akuvikele futhi emakhazini ngoba thina sinoShembe uNkulunkulu ocela kuyena manje aphendule manje mangabe njengoba sihlangene kanje asifani nomubi ukhona ingakho ngeke ngithi abashumayela baphume bagade umuzi ngoba baningi abantu babiziwe omunye ufika ngokuzokholwa bese inhliziyo iyamonisa ngoba inhliziyo iyomkhohlisi bese bona abantu bonke bengala bese yoqhekeza amadoda buya ngixake ukuthi siwasekwenze njani mawuthenga umkhelo oyisekile noma mhlawumbe ngawudayisela inyanga ayiNazaretha ibhesho oyisekile waqoqa kanjani ungadayisela kodwa inyanga inyanga ithatha yonke into hayi Nazareth makhona beze ngokuzontshontshwa ngicela baphenduke makuwantshontsha leNazareth awuphinde uye kumntshontsha untshontsha noma ungasathandi kuba liyathandaza iNazareth isheshe iphendulwe ke imthandazo yeNazareth
uthi baba ngathenga ibhifu imali yokugcina ngoba ngithanda ukugida ngathenga injobo lesinene imali yokugcina ngoba ngithanda ukugida athenga imbatha namhlanje akhona akusekho mawuntshontshelwa iNazaretha uzama ukulihlubula kepha ngeke lihlubula iNazaretha wena oba nosizi ontshontshe uzotshontshe ngisho into yakho ungasayiboni into yakho ifunde baba masuyitholile maningalahle isibindi ngakho ke maningalahle isibindi senu esinomvuzo omkhulu ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkuluNkulu namukeliswe isethembiso ukuze niyenzile intando kaNkuluNkulu namukele isithembiso. Ngiyabonga baba. Ngibonga isibindi senu maNazaretha. Sokuhamba kulolu usizo endleleni kaShembe siye eKenani. Kunzima. Nami ngabe ngagibela. Kepha ngase ngibona mangigibela ngizobalahla labantu. Mangihamba nabo phansi bathola amandla bajabule. Asazi maNazaretha mayise khona amandla siwahamba mase kuphele yona ke kobe kuphele yona nobe senilandela mina ngisemotweni kodwa ngiyathemba ukuthi oShembe laba bangaphambi kwami obaba omkhulu nomkhulu ilanga kunyazi lo babuthingo bayongipha amandla. Mangabe lazulu lakhe umuntu ngiyacela ukuthi ayeke leyanto kweminye imikuba kungeyithina maNazaretha umunye uzabe kwabhujwa manje ngoba kwakuyithina akuzange kwenzeke lutho ngoba thina sinoNkulunkulu. Kodwa ungafuna kanjani ukuphazamisa into enje? Lento phela eniyo ayikho ndawo. Mhlaba wonke. Abekho abantu abake bathutheleke esontweni babe baninga ngabo. Futhi abekho abantu emasontweni abanenhlebe ezimhlophe. Abantu abasonti masebenenhlebe ezimhlophe. Usunjwanile ekhaya niyayazi into enizoyenza la ekhaya. Niyakwazi futhi ukutholakala la ekhaya. Phela lezi zinto zamasonto kuwabona abantu mhlamba amadoda awu25. Futhi labantu awu25 ayaphuza nina niphuzi. Kuna madula 25 ayabhema nina nibhemi. Ingakho nina maNazaretha niphila isikhathi eside ngoba yonke lento ukuphuza kuyakhahlaza, ukubhema kuyakhahlaza, kuyagugisa. Ingakho nina maNazaretha niphila isikhathi eside. Ungithokozisile futhi ade ukubuka kulezi ingane ezincane washesha ngene phusi abantu amanzi
Ingathi inkosi manibusisa abafana nikhule. Kulo nyaka ke maNazaretha asebufini impi kaSathane bihlasele. Bihlasele kwabi. Ibifisa noma bifuna udolo uhambo luphuntshe. Kodwa ngesibindi eninaso nimnqobile uSathane. Sifanele ukuba nesibindi. Ngoba sacela oShembe ukuba bahambe nathi. Basivikele wonke amadimoni angasihlasela endleleni. Masicela koShembe siba nethemba. Ngoba awuceli kuShembe angakuniki lento oyicelayo. Mawucela ngeqiniso uShembe uyashesha ukuphendula. Wenze kanje inkinga enkulu ke. Uthi lalibulala leli izulu maNazaretha akeke ngiyeke lento lalibulala impela nabo mama lashaya nakuthina lashaya. Okwakufanele mhlawumbe lelo ngoshakulu kubefundisi bashumayeli. Kodwa ngenhlanhla uShembe lento ayiyona. Wasebona ngathi lezulu lifuna ukona. Asekithi baphume abantu ethempelini. Lathi lishaba bengasekho abantu ethempelini. Belunzima kakhulu uhambo lethu siseKhenani. Kodwa ngiyabonga ngoba sahamba safika khona. Vele indlela kaShembe ayilula. Futhi sekungcono ke manje. Wakunzima kuqala. Bakhona amatende avuzayo. Amasaka. Mawusehlakazi unale ube manzi uphakathi etendini. Manje sewaba ngcono manje amatenda manje asehoseyini. Nje la Shembe ibafuna abantu abantekenteke. Ifuna abantu abakholwa ngempela. Abalulu ngoba phela mawulula uSathane uzokuyina. Bantu beqotho. Kholo ngeqiniso. Ngoba le ndlela esihambayo inzima. Ifuna abantu okholwa kwabo kuyiqiniso. Ibani munyeke eMaNazaretha. Nigcine nemiyalo yakho Shembe. Ufunde baba lapho. Yanimema bafowethu. Nani
Afunde kwaseKorinte lesibili 13 verse 11. Yanimema wethu nani otate wethu awozani namhlanje awunangu awozani namhlanje awunangu umphumuzi yanilema nani ubaba phangisani nisume awozani namhlanje awunangu awozani namhlanje mina nangu Tama kuthule baba usungayifuna. Elokugcina abazalwane thokozani niphelele niduduzwe Elogcina bazalwane thokozani nipheleliswe. nibe inhliziyo Nibe inhliziyonye. nibe nokuthula Nibe nokuthula. khona uNkulunkulu wothando Wona uNkulunkulu uthando. nokuthula Ukuthula uyakuba nani uyakuba nani. bingelelani ngokwangana okungcwele Hayi babe lapho baba. Kusibusise ngiyabonga. Elogcina bazalwane thokozani nipheleliswe nibe inhliziyonye. Nibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando nokuthula ayakuba nani. Usuthi masifuna ukuba amakholwa fanele sithokozelelane sibe inhliziyonye sibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando sithandane khona uNkulunkulu uthando eyokuba nathi sithi masisunge usizi asizwele uNkulunkulu uthando ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abathandanayo kodwa uNkulunkulu uyahlehla kubantu masebezulana bengazwani Wama sihlangene la siwe solungisa inhliziyo sizovuselelana uthando Wama lapho nakhona uthando nendlela yokuphila ikhona Kodwa makuphele uthando kuphela okuningi Ngiyanivuselela ke mana zathi ngicela nibe munye nithandane ikhathi zonke Asingavumi maNazaretha omubi angene phakathi kwethu. Wamase savuma omubi angene phakathi konakala into eziningi. Uma kukhona kunzima asohlala emthandazweni uNkulunkulu uzosiphendula. Njengoba nohambe bese lihamba belunzima sisaye eKhenani kodwa ke besithandaza.
uNkulunkulu usiphendulile ngoba sithe sesibuya sabuya kwalula kwangafana nokuya uyazi sesibuye ngathi besibeke entendeni esandla sakhe sihambe entendeni esandla sakhe ngendlela besihamba ngayo sesibuye bengekho le yamqanse sasiyikhupha wasayali uShembe yabathanda abantu bakhe futhi lesambulela asinikayo sona azange sisafana lesambulela ayisinike ngathi wasinike sokuqala ngathi wayesiduba lesi sesibuya besisilingene ngoba nemvula ibisilingene nendlela isilingene akukho okuwe kwasikhathaza ngibonga abaNazaretha angiqedi ngendlela eningiseka ngayo noma nosizi noma ngiluzwa lisheshe lidlule nami ngiyela ungifice phela usizi ngeke ngintshele kodwa namhlanje ngiyantshela kodwa bese ngithandaza ngoba ayikho into ehlula umthandazo incenge nami ukuthi ikhipheni bomkhulu losizi ngoba ngiyoba ngimele nina manje mangizozwa ubuhlungu nikhona nithi akwenziwe njani bese nabo omkhulu beyangiphendula ngibone sekufika mhlawumbe befundisi bezongiduduza nami ngiyakudinga ukududuzwa ngoba nginenyama nginomphefumulo ngiyahamba ngiyahla ubuhlungu ngiyabuzwa sengiya ngasemaphathuleni maNazaretha lento yenu ngeke yaqedwa umuntu noma ngathumela imkhofi sibe u15 ade ayihambe yokuthi iyoqeda lento ngeke lento yokuqeda umuntu yakhiwa indoda iyodwa yambi hlupheka ifika amabhubesi ifika izingwa ifuna mina nawe namhlanje sesihlangene sibaningi omubi usengena usefuna ukubhubhisa lento akulula bathi abanikazi baleli bandla lento yabo ngeke iphele iqede umuntu wakulomhlaba bathi noma ngaqhamuka ingilosi ithi yekani lento ayikho uthi umkhulu ilanga anoyeka yena lo muntu ulandele lento ngoba iyimpila uyazi lento iyaphoqa mawuthi ayiphele ila ikhula khona ngamandla ikhula ngokuphinda phindekile ngiyadabuka abantwana boNazaretha basebuhleni angazi ophelela kodwa ngithi kubona abangakuceli ukulahlwa ngoba lento iwuphila uyabona akwazi uzothi khona umuntu onezulu ngaphandle ukuthi kuthiwa uShembe onezulu maye mawulwa nalento kaShembe uyophelelaphi mhla sefika isikhathi ukuthi amagama abangcola yabizwa liyobizwa yini lakho yafisa abantu babuthande lobuNazaretha nongabuthanda buthanda ngoba thina masihlangene la sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizonxusa uNkulunkulu basikhumbule ngezinto zokugcina mawena ke mawulwa nalento
uyophelela kuphi ngoba izulu lakhe ushenge thina sisebenzela kuyezulu nje wasihlangene la asazi umuntu wayizona nje into engayazi uyisondelana kuthi ngiyacela laba abazonda amaNazaretha ukuthi akuphele ukuzonda amaNazaretha njengobanila khona abantu abanibhekayo manize emhlanganweni bese besala beqhekeza imizini ngiyacela ukuthi ushembeke enze le yanto akayenza kuthi mayeseqhekezile umuntu bese lehla ifoto phezulu bese limvala angabe sakwazi ukuphuma omunye uyacupha maneze kule mhlangano oJuly, January, October esathi uphuma betshotha imbuzi yakho noma imbuzi sibaya sonke kanti kuyini ukwakhelana incwadi engcwele ithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena umtshotshela kanjani esayisontweni umhlaba wonke eManazaretha uzophela la phela ngoba phela uzophela la ebuhleni ngoba usuyibonile into yasebuhleni ukuthi iyona yona ayikhenye kufanele sikwenzeke thina ukwamukela abafikayo ngezandla ezimhlophe sibaduduze sibanike imfudumalo bazizwe nabo sebesekhaya angathi umuntu bayebuza bese umthatha ngendlela uma umthatha ngendlela ekahle umyalele ngoba phela wena usuphambili khona nabo bewuzizwa bese ekhaya bese bekhetha inkosi aqala umuntu ezokufudumala bese ekhetha inkosi ungamncezi umuntu uthi phakama uthi uyakhetha inkosi uyamgqilaza lowo muntu ngoba akayazi ukuthi khetha qala umfundisi ungamncezi uma ubona ukuthi akakhetha inkosi ngeke ayikhethe ngenkani uma ukhetha inkosi sokufanele uyobhabhadiswa bese uphuma kogwayi phuma otshwaleni uzomkhipha kanjani lo muntu esayithanda into zomhlaba kufanele umkhiphe ngokuthi umshumayeze eqala umfake endleleni hayi ukuthi mawuhamba naye usizomncisa ukuthi yaphamisa isandla khetha inkosi cha ulithandile ibandla kodwa akavumi inhliziyo ukukhetha inkosi akube kuvuma kwenhliziyo ingabacwasi-ke futhi labantu abafikayo ngoba uShembe bathanda bonke abantu bakhe abamthandayo futhi akakhethi ibala lamuntu ngisho indiya uShembe uyalisiza umlungu uShembe uyamsiza ngoba kuhambe isikhathi bese kufanele ufike la ngithi angibonge nangu uIshwa la sengiphetha usisiza kakhulu eManazaretha uyasinika ama-blocks nje wasakha uyasinika isimende nje wasakha kuningi nje asinika khona engathi inkosi ngambusisa inkosi usisene kuthini sizovala inkonzo yethu yamanje
ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186. Sicela umfundisi uLungwane wasePhumlana sikwala isihlabelelo Nkosi Mbusiso. Inkosi kusipha abangcwele.
Asibonge. Asibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi lezizwe zonke. Shemba ngcwele. Baba nkulu nabo abantwana bakho phambi kwakho. Bevela kumakhaya ngamakhaya emagumbini noma nomhlaba. Beze nayo yonke inhlobo yosizi. Abanalo ithemba phandle kwakho. Bazocela bakaqede zonke inkinga abanazo. Bakhanyisele nezindlela zabo. Ubenze baphumelele ezifisweni zabo. Kuthi lapho kuvaleke khona ubavulele. Bese usifise inhlanhla sibe nezibusiso. Sicela ubupho emzini yethu. Senze singadingi sineswele. Khumbule into emzethethelelo. Feza amaphupho azo. Bese upha amandla lawo bafuna ukuvusa imizwa yoyise. Balobole baganwe. Nabafuna imisebenzi bayithole. Noma kodwa bangabathola abantwana emzini bamukelise. Bese kuthi abaholi bangemfuyo yenza imfuyo yabizana neyande. Nabalimi yenza isivuno sabo siphindaphindeke. Nabasembonini ezokuthutha benze umsebenzi wabo uphathe ngokukholwa nangokuhloniphana. Bese upha abafundi ingqondo ekhaliphile.
wenze baphumelele ezifundweni zabo wenze nezwe siphila kulo libe nokuthula libuseke manje naphakade amen Edwala ekateni namuzenezelana ukodolo lwasasi majona olubuya ngopapa amadlala benobheka idofana phela mfesi kuphela dilike nje ngevele umqadini shebone badana samaphepheni amakhosi abefuka ngawodwana ethengenhlwa umfefike uphuka imalo sibozi njengezikho embabaleni udonda lesakane ngesifunu eselawuthela nehluthi njengothela amanzi wesekana ukhosi abasethebezinhle wesekana ukhosi lahlaleleni wesekana ukhosi abasephakameni wesekana ukhosi abasegeyezinye intabeme yodwa inhlaba ihlangana phansi zehlukana phezulu igugu lakazahanyako ongafompanga kwelabhoqo futhi okusana kwezephephandaba uthabe khulu kokhosi esencinde ishqayi ngezesabatha athunyaze nentisana nobani wokhosi umhamba wonke ongajuba lejokelene nawo ngobo umhlapho lenkuzo mhlakazakuqala ngusise gospel osekhotho ngoba sezulwini unoqhutha zikade nasekene inyathelo yokuqimba yahlathi umuntu onogobela kuyena ungekuthathwa zimpukane nokweli izindaba enkathi sinisomhlenge shangase manje simphila ndonto bayisalezwe bayithathelele njengelula sibidwe sindwe sabeka nandi nofeshe afanele nengqombo umthikade kwalobabayo njengesipaha umhabuli yakisha kunjengendaqatha kuze mhlandla mkhulu nahlose ngiyakithi epheni Ngiyongophathwa ngifiyela ngamacebo okuthengisa ngamaphephandaba inkomeshela uwisisoza kaThembe. Esisabethi kodile, esiphefumula ubamuzi umoya ongenza baseshisa semaphepheni semsakazweni. Wabingelela ngembango, sengathungwa sembangweni. Wabingelela ngamacala, sengathungwa semacaleni. Wathoshwa thakathela ngenhlamba, ungena senhlambeni. Wabingelela ngesankolo, ungena semvuleni. Wabingelela ngebusiso, thangumzwa ube esibusisweni. Bekifa hambe okhotheze emngenini ngathuni yosobasinga masangezulu mama konade abantu bangaka nje banceliswa nguye ukunu zaqulule ivonkolo yilo batha ufile bontwaha okemisalo esikhonze enkatolo umjafisano hlakajele ekubika kunamavundo wonke lapha bumezijele ebuthe wabuthe ngothi ngehlakakaze fithi patata benaqhoma baxelele embakuduza kweze phephandaba inkosi ongayivilelo ngabela yele yeli phandle yalaza beqolo mhlawumbe nokwethu nalomnandi ngenhlokomalo khawula ngomnyama kwabakwenu awuthanda uvukile kwasekwabe unogwegwesa kangene emkhabeni abafunga unyazi nangonyezi unozibusiso kazabu uyayinakasa yona ngaphosa ugodluke sekhethi isihlalo hlokolo zayiqonda bathiyele abakhangezwe ezulwini babonge emhlabeni usifuma sinegqabho ingukubanele elungu emlonyeni emqushaza thunukana uDavid Mabuza kwabakhongolosi obengagabenga iqola wedola zazanyathelana inkumbi zabantu phezulu eKenya sephazisa ukuhlobo phethu okuvela nokuqala juba ziyaza phindelela zona zinyokeni ukubuzela isikhohlo sanjengeqhwa yebhezithi mjini kusobhekase mthetho kwabasebasentembezile ekhayibube uvube hlahla kwafako ayikhombisa ikhemile ophamlando isuku besisigodlo kwelamaqadi inkoso zagcilitshwa lisaqinzwe ngozipho uma hade xaxama uyaphindelela njengezulu lamaloyo othixo basavuma ekhaya lethu bazimelela bazodwa bakhande inyokeni usondelele kamfundisi ushebe esegoli impi ethatha ucelana isikhakhane wesoleswe makakamele kuxazeka kusona isodwa mhlaba ugemele egomora sola kaphaphathi njengosopolitiki abanye imiyathelisa imina ngokuncenga amavoti bathathe sejazini kujundu kwizana kasimelane kwabensimbi ezinye mbikisha ababambe ngenhliziyo abe-human rights besabuphiyasa imangase eparlamente elala ngabantu ivuka abantu lalisemthweni bamaphepha njengesakabule umagalela ngezwi abafokazana begalela ngemshizana ovunovusidube weThekwini Community Church kwaqhuma umbanza kahlaleleni wathi ayibahle sebeshini mahlabana ngaNkosi imbili ngesaba ukuzigabula bethu enkova inkosi lapho ethivini lenkosazana
umdudulo kaMangethe nomngani behamba bebuya bashona njengesipikile eplangweni ukhazuka kaMsila bheka oswathini iMsila ibheke yafutha yabhuka enhlangakazi khuluma kuyahlupha phakashe bekweshula iphoyisa umkhwa kwamajuqula kazi baphinde badube ngani babehlala besemehlweni abantu njengembici ngombango wentaba iwudlu lothengele imbala emihle engathila ikhethele owandulelwe inyanga ezulu ebuhambisanani othe sefikwa ipheleni sokungcwele indaba eshintsha izandla ngaluphafu lucashune lisaxhaphazela uyibamba wayededela Ahmed Yapi kumesene Grove naseMalasburg ayibamba icumba yamajaji ayidedela semakade umehlelela uMadondo omsongo ephunga umlandelo lonogazi kwedlula imali yamanambana kabakwabo umhaduliso ngasinyamse inyamazane emlomo eminingi ifunene kubhekwe eBloemfontein kufunene imthotsana yaseThembezile nemthotsana yasephakameni wafunana imthotsana yaseGinyezinye nemthotsana yaseGoli umzondo onakulukela inkantolo zonke yakwamkhatha sekelo yelamphitho umphitho lokapha kanje ngenkofi yethanga ubando lomlandi wesikapatakazi ushebo umhle ngokubahambela abantu bakhe kulaleni kwabo Nkosi yamakhosi uyavala umhlangano namhlanje umgido walibonga isasa njengoba umhlangano uvaliwe yanicela kubaba mkhulu kulilanga mkunyaka izulu bakuthingwa namakhosazana ukubanjwe baselemakhaya baniphelezele banivikele ingozi zemigwaqo nofike emakhaya niphephile baphinde banimukelise konke nikufisayo Inkosi inibusise Inkosi inibusise Inkosi inibusise